Ja sam Mark, a.k.a. Petar iz filma Glavonja. Možemo malo pronjuškati. Volim nogomet i zato znam da je teško zabiti gol ako nisi u opako dobrom timu. Isto vam je i na filmu. Bez sloge i top trenera nema ni opake filmske ekipe. Ako ne vjerujete, samo pitajte našu trenericu glume, Tenu Tadić. Klik. Kad smo se prvi put našli, bilo je malkice cringe. Bok, ja sam Mark, bla 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 bla. Ono, jel da glumim ili da zbrišem doma? Ali kad vas Tena primi pod svoje, nema mrdanja. 1, Jadni mi. 2, Morali smo se igrati skrivača. 3. Asocijacija, smijeti se, da provrištiš od muke. Ovom lukavom metodom smo se upoznali i polako postajali ekipa. Ekipa ne bi bila ekipa da ne ide na turneju, a naša je bila izlet u Sloveniju. Ljubljanu smo cijelu prešetali, opustili se i onda u Viba filmu doživjeli pravi filmski makeover u likovi iz Glavonje. I tada sam skužio što je to filmski tim. Zapnem li, netko će mi došapnuti repliku, nabaciti foru, namignuti. I onda ću s lakoćom zabiti glumački gol jer iza mene stoji moj opako dobar tim. Outro!